namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel I'm of course that I like Dr. Stolle link at I link and a bin my and the president and then from there he suka yaka magaya repta man new repta can we say so yakon fonyonyo yeah and then makum of course that I tell like on Africa link at I link yeah now singo Mr. Post so in relation to this, I'm sure previously I update I come so go dokotela yi le ku teni yi nga hi fekela na cover yo saseka kahle swinene lani nga vete vona veve na mayengana kha yi chingela and stuff like that. So the same exact day you power dokotela you power because yi tlhe yi tsala another post leyi nga fika ni kuma ku hi mhaka leyi yaleya la so yi fike yi tsala this post ne la nga fanele ku album ya Velaphi yi rhangele na xinkwa ku expire. Okay, yimelani ya mina yi huma hi ti 28 November sweswo already a hi swi cover mara hi tela ka section ya Velaphi. So yi yini Velaphi Master Tim ni vutisini va lava khale so ni fike ni kuma ku no Velaphi timhaka to mi rhanga phanda la a yi ri ka xithuthu tani ma swo cover ya yena nakona a yi ri ka xithuthu siku na xitori xin'we va nga ni byela xo xa khale a ku na misongo va ri i Velaphi a mi kuma ku na a deliver swilo at sometimes ngo vekela section yo karhi because ni kota ku va ni kuma a clip online so xitori xa ko loko xi nghena vhele a xi ri na this sound. Okay, hi xoho xixiwa a xi nghena hi this sound lava nga kula khale va ta va kha va swi tiva I guess so ya ngo vheta eka yin'wana ti-clips la kha famba hi xithuthuthu hi le xithuthuthu xa kona vona mhaka so ye Velaphi wa kona a ri a comedian vana mhaka so hensi mi rhanga phanda va ku album ya Velaphi it's because na a ri ka xithuthuthu and then na ye Velaphi la a dume komo nkarhi yaliya ya khale va dokodela ku va kula ka yona ni tuku xa ri to be specific a ku ri xona a ku famba hi xithuthuthu na movha ya khoma swo ku xa khale hi minkarhi ya khale leyi you can see by the cars ku swa khale swinene vona mhaka so yi lo Velaphi hensi va ku i Velaphi so i tirhisiwe na xithuthuthu lexa xa khale xa deliver ma vo vona mhaka hensi yi ku i Velaphi so hiyo context ya kona yale and stuff like that ni nga vi ya ni yi kuma vona mhaka leyi so ye Velaphi wa kolo a vuloko and then a famba hi xithuthuthu and ya famba hi lexa delivery as you can see loko hi cheka kwalaho so I phungela ngopfu Velaphi a yi phungela ngongo yaleya and stuff like that. Yeah, so with that context in mind, so hi sweswo dokodela yi kombisa ku yona yi ya ku pfaleni yi ri album ya Ben ma yi nga ni expire so since it's a beef hi ngo yi tshika minkarhi yin'wana loko ku ri beef a ri na ku va narrate ngopfu so hi ta voni sure since yi ri ya ya Ben ma yi nga ni expire I believe sure ku hi ta languta yona ku yi ta tirhisa ku yini I guess so as normal obvious mi rhanga phanda yi commentini la fike hi vona yi fike yi tsale ku vongo so kahle Dr. Stolle unfortunately ka this case se yi tiveke ri ka eka situation ya competition na mi rhanga phanda so hi ta vona swona if in a day yi ta kota ku va yi risimu yi rin'wana ya tinsimu ta yona yi ta kota ku va yi fixa 70,000 views na hi kona hi nga vula ku ya se yi le ku competeni in a day and then in around 7 days kwala hi vona ku yi ta breaka ti-records ta mi rhanga phanda hi ta swi tlhela swi verify and a yi nga fikisa ngoma 200,000 views yin'wana risimu kwala hi ta swi verify and stuff like that so ta vona swona yi ku mara mpfukele hi maseve after loko mi rhanga phanda yi tsele ku bongo a ni ri ya wa vongola imagine hi kha yi ku vula n'wana loko yi wa vongola phala yi va yi chinge ngopfu ma yona mhaka leyi and by far loko ku ri impela ya mi rhanga phanda ya expire na swo ku letin'wana a ti ndlangi nchumu ti-album because by far loko yi kha yi cheka in terms of numbers is the best album ku heta number for this year ka 2025 a ku se va na leyi in terms of tinambara yi nga yi tlula like ma swo ku it's balanced by far na huma swi tiva sweswo i swilo leswi mi swi tivaka ku heta number and stuff like that but a ri zi ta hi kha hi yimele n'wina dokodela and expect ni kwala ka Master Tim ta mi kha mi competisiwa because mi kombisa ku ya n'wina yi ta yi na power so hi ta hi kha hi vulavula hi swona dokodela la so swi lava hi mpela mi va mi kha mi humesa swa matimba and stuff like that so last time a hi te i single nese hi sure it's an album so na track list hi ta hi kha hi yimerini hi kombela beef dokodela hi kombela track list 6 hi ta yi kombela hi leswo
Embe vhele se hi kha hi hundze hi ta ka kokwani Chauke laha allegedly yi ngo yi xave yin'wana raptor me swi le ku ni confusing ku landzisiwe ku ni confusing so for now hi to yimela until ze swi va sort of official because na swo kumile ku ni mention ka ti-comments ku hayi kokwani phone yi xave raptor yi xavela boss lady and stuff like that yeah but ni le ku tsandze ku va ni swi confirm because swi le ku ni confuse nyana because ka live laha yi endleni la yi kha yi referensa hi yin'wana ya orange so swi ke swi ni nga ha swi twisisi straight ma vona mhaka ya wa swi vona ku swilo swo ti endlekela n'wana mhaka hey loko a yi kombisa hi leya orange ne makhiya hi le ku tiseni kokwani Chauke mi nga chavi movha mi famba na wa tiseni yona ku le ku kombela yin'wanyana repita wana swi kokwani Chauke swilo swa ka mampela n'wana mani swo ti endlekela yimanyana lowu i tshike vukati bya ka Chauke swa wena a ku nga ri hi ku yini swilo swo ti endlekela n'wana mani swo ti endlekela boss lady is the owner of Raptor she owning Raptor now loko nkata mina i nga vileli na wena ta hi owner Raptor seli wa yi owner kokwani Chauke se va tirhela timovha a ni ta tirhela yin'wana mani yeah and stuff like that so mina xi nga fa xi ni confuse hi ku loko se yi posta hala a ya ha post leya orange so it's complicated me a ni na ku ze ni ta hemba it's complicated I can't confirm if himpela i ya yona or kanjhani because yi fike tsala yi ku yeah kokwani Chauke a yi landze raptor yin'wana ya boss lady proper things as we can see so a yi vona ku leyi different it's not orange and then kha you know it's different it's komba yi ri different somehow I don't know because loko hi cheka laha swona ku yi na blue number plate no loko yi tlhela ri different ka leyi ya yona kokwani Chauke leyi na number plate ya blue yi na nsimbi laha hansi lani swona ku yi different somehow I don't know mina I don't know because liya yona ha swi hleketa yi na number plate ya red ma vona nyana liya yo sungula yi na number plate ya red and yi ri hansi nsimbi leya le hansi I don't know ku you add that you endliwa ti-add on ku veka na number plate ya blue or hi yin'wani na i swilo leswi nga ta ni tsandza ku swi confirma swilo swa I can't confirm it a na ku ze ni ta hemba na un'wana i na ku xavisa hi wa xavisaka timovha fika tsela ku rebita ya kokwani Chauke na dollars nyeleti kwalano so I don't know if it ku ya ediwa an add on or yo fika yi kuma yin'wana ya nyona I don't know I'm not going to lie a ni ze na ku ta hemba until maybe kumbexana loko hi ti vo ti ri timbirhi I think ya swi nga vhela swi solve everything for now I don't know like what's happening mara leyi different we can see this one's different ku number plate leya swona ku yi blue manjeni aka red so hey I don't know mina I don't know hi le na video yi different ma yo leyiwa like twa yi different unless if impela yo tlhe yi fika yi cincana number plate ya red yi vekelo ya blue ku ta vuya phe nkarhi wun'we I don't know mina ni swi tivi I don't know. Chavalala. Kokwani Chauke. Famba njhani Mbombi? Vanhu va proper. Ya, emchini. Ina. Ku ri ku yi suka laha ya hlupha yes ya hlupha right so hi sweswo guys mina ni vona mablend yi cincile mara I think the confusing part ku hi vona raptor yin'we still a hi voni ti ri timbirhi I think hi yona aspect leyi nga confusing for now I ti ID ni cash nkarhi wa ha ri kona hi kumbe amangu wa vena ku dyiwe cash n'wana mani amangu wa veni to vuya and stuff like that I think that's the only confusing part mara hi vona ku leyi ti komba yi ri different ku hi number plate la na xibisi laha mahlweni la it's swa ti komba ku yi different yeah and stuff like that and other aspects okay so a ni nga ze ni na ku ta ni ta hemba mina la ku hemba ni nga ze ni ta hemba I don't know if it's new or what I don't know na yona dollars hi vone yi yime ka that same raptor leyi kokwani Chauke yi nga vuya na yona is the same one and hi kha hi check kwala so I think the only resolution i ku va hi yimela until ze hi ti vona ti ri timbirhi ti raptor hi kona hi nga ta ku congratulations hi swo sweswo unless if ku applyiwa I don't know so a no tani ta yi clarify ku yena swo ti-comments tshama kha ti nghena ku Master T yi xave raptor yanyo a ni swi tivi mi until hi kota ku va hi confirma ti ri timbirhi I think that's the best one ku naswona ku yina ku leyi it's a bit different na hi number plate I don't know
Emndevheve se hi khe hetela hikokwani Afrika hi le ka vona Mr Post ku ze ku ri update yo leha ni update yo koma no hlamala yi ze yi ri ku trendeni post le ku WhatsApp ni Master T. So yi fika yi vekela this post as you can see kwalano yi fika yi vekela that yi vekela hosi ngo Mr Post a ri mahlweni ka tiraka yaleyo as you can see ya that model leyi a ku ri model leyi yin'wana ne a ya ha ri half line stuff like that. So hi fika hi vona yi fika yi tsala ku shaka wa yini wena a wu na nchumu mzaya hi ta famba i loyeriwa swilo swo ka swi nga ri swa wena n'wana sisi leswi hi nga fika hi tsala swi no hlamala post leyi ku trended strong as we speak sweswo as you can see kwalani yi na 1k reactions lero swi komba na ku vanhu yi va tsakise swinene post leyi hikuva hi kha hi cheka tinambara kwalano wa loko okay I don't know no wa tshinya vantshwa va nghenini kwa so ku ri kahle bifu leyi nge heli le u twa bifu ya ngoma a yi nge heli wena u ta famba u dlaya hi jealous van'wana leswi va tsalaka swona I think Mr Post owns 99% of your brain ya kona phone na hi nga ze confirm because everyday ku ri loko yi hleketa swo karhi ku fika ku va ku ri Mr Post kokwani Afrika hayi arids hayi sweswo guys ka ha ri busy mara ni ngo tlhela ni vula ku hawu swi ngo Mr Post a pushile ka because swi kombi na ku loko yo tlhela leyi December yi nga ya ma yi tshemba mara Afrika n'we yi nga ya xuta swa yena ona mhaka swi nga tsakisi hikuva a ni ha yi tiva hi leswi and stuff like that loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe i tsakisa yini i tsakisa se sweswo xava TV ka web a ni xavi TV ni vona mahala loko ni xava TV swi ta ni hlupha swinene